Live from Gaborone, this is your BTV News right here at 3 p.m. Wetso ke bidwa kaelo sa bone a re lebeletse di meng kopile. Then Masisi a khoya lefatshe la Rwanda go bolefetse molao wa lone wa go bela botautona sebaka sa go busa. Fa di kansele tsone di rotloediwa go dirisa dialogane tsa lenaneo la ipelegeng skills development component. Setlhopha sa lehatshe leno se se neng se le kwa metshamekong ya di-Olimpiki kwa Paris se goroga mono gae ka moso. Wetso dumelang tautona re mokgwetsi Masisi wa kgotse lefatshe la Rwanda go bolefetse molao wa lone ka ngwaga wa 2017 go bela botautona sebaka sa go busa fa bua morago ga go tsena moletlo wa go ikanisiwa ga tautona wa Rwanda Re Paul Kagame yo sa le a busa lefatshe le go simolola ka ngwaga 2000. Masisi a re seo se tla tokafatsa seemo sa puso ya batho ka batho go lefatsheng leo o nthatile bodi. Tautona Masisi o na le gareng ga boididi ja batho ba ba neng ba tshologetse tiro ya go ikanisiwa ga tautona wa Rwanda Paul Kagame le kgetho la bone. Fela gompieno o na ikanisiwa go dirisa molao motheo o mošwa yo ngotlang sebaka sa gore motho o ka busa sebaka se se kae. Le fa beng gae ba ne ba setse ba tlwaetse go buswa ke motho a le mongwe fela. Tautona Masisi o supile fa itumelela phetogo e ba e dirileng ka etsamana le lehatshe la Botswana go fa ba bangwe sebaka sa go busa. Well, it's critical. I mean, that aligns to our thinking. We just think that in order to nourish democracy and to make sure that there isn't any excess, there must be a limit to power. And part of the constitutional provision of a limit to power is term limit. And when they impose on themselves, all the better. We cheer for it. We have term limits in Botswana, and some of us who are in the job wish they were shorter. But, we too will get our turn to depart. Fa itebaganya le kganya go tlhoka kutlwisano gareng ga lehatshe la Rwanda le la DRC, Masisi o supile fa a tletswe ke tshepo morago ga gore tautona wa Rwanda a ntshe se se fa pelong ya gagwe le go supa keletso ya go rarabola kgang eo. It was a very apt statement he made because there is a need for peace. There is a need for the meeting of the minds, particularly in Eastern DRC. We often talk about it, and I'm very glad he talked about it. And in talking about it, he was actually expressing a willingness to sit around the table and compromise. That's my take home. Monakong eno, kgang eo e sa robatse mahatshe ka bobedi e santse e le kgakala le go rarabololwa le fa ntswa go kgalengwa gore e se ka ya kukela. Fela Kagame o boletse gore maikaelelo magolo a gagwe ke go bona batho ba mahatshe a mabedi ba tshedisana sentle mo nakong eno a santse a busa lehatshe la Rwanda. O nthatile bodi, BTV News, Kigali, Rwanda. Motsotono wa ditshale tlhabololo magae Metalita monna kgotla o kopile dikhansele go dirisa dialogane tse di tswetseng tiro ya diatla ka fa tlase ga no la ipelegeng le tlhabologileng le bidiwang ipelegeng skills development component laneo leo le tlhatlhela babereka dikitso di tshwana tsa kago go penta matlo go gokela motlakase gareng ga tse dingwe dikitso tse di tlhokiwang bobe go tlhabololeng dikago go rala lefatshe leno. Motsotono o buile seo jaaka a ne a losa badiri ba ipelegeng e tlhabolotsweng ba le 22 maabane. Angela Enosa e na re ngogola ka ngwanatsele badiri ka tlase ga lenaneo le le tlhabolotsweng la ipelegeng ba le 22 ba simolola loeto la go tlhatlhelelwa dikitso tse mo tsamaong ya nako di leng botlhokwa mo go ba dirileng madi. Dikitso tse di akaretsang go aga, go penta le go gokela motlakase ke dingwe tse dikhansele di ka di tlhokang mo isagong ba thapa beng gae kgabagare ba ba thusa go itlhotlhora lehuma. Bogompienong go aloga borre ba le 13 le bomme ba hera bongwe ba ipapanne ka matsipa go ka dira tiro e pehela e amanang le tsa kago. Itutuntsho e tšhentšhe dikakanya le mogopolo ka jalo re diriseng thata rona ba khansele la jaaka ba tswaga lona khansele lona ofisi ya ga molaodi ba tsenyeng temo tsamaya le go ba registera ko go lona lena le baagi ba tlhotlhwa lo bonye diatla tsa bone. Dialogane tsa ya ntshono e letle le kgone go phadisanya le ba bangwe
go ipatlela ditiro le go tsamaisa dikomponi tsa lona. So se ke batla le se itumelela le lona mme ebile le eme ka dinao go feta ha le supe ha mananeo a na le mosola mme ebile a ka re tlisetsa botshelo ka moso. Setlankana se tla ba dialogane mo tshiamelong ya go ka neela tiro e pehela ya puso go ralla lehatshe leno. Banana ke kopa gore nako e go tla tsiwang go lebaganye le motswanno jane go bua ka sekolo se lo ipetseng ka thupana ga go mo matshamekwaneng go tlhwaetswe ebile ga gona mpha bogobe go tewa o ira tota gore go bone gore a mme gone wa ira ditlankana tsa se tsa mahala tse ga se gore ga go te ipelegeng go tewa go te ke tsa oje o tshwantse gore o eme o ire go tswa go a kopile o tseneng e se moithuti o sampeng a eletsa go ka ithuta a se ka nyema moko o sampeng le ena ithutile ka rona re setse re ile molaetsa gore a re se ka rago ba di-toolbox mo mancrew a di a go tsena mo mmerekong re berekeng re tle re tiise ona mmuso wa rona maatla o nonofe go a pele re tlhabologe le bana ba rona le bona ba tle ba tlhabologe. E le ka go nna motho a dira tiro kgapetsa-kgapetsa go molotsa dialogane tse di rotloeditswe go bereka ka natla go tokagatsa mo go samaneng ba se rutilwe go nna baagi ba tlhwatlhwa. Angela Enosa, BTV News, Nojane. Dikgaisano tsa dithuso tsa potlako tsa Botswana Chamber of Mines maphata a farologaneng ne di tshwaretswe kwa toropong ya Jwaneng ke moepo wa Jwaneng. Motshwarela mookamela moepo o re go itse one ga di fele a re dikgaisano tseo ke sesupo sa maikemisetso a pabalesego moepong le maikaelelo a go rifatsa gore ga go nne le dikgobalo dipe mo meepong. Thato Ranna. o tla re tshwarela go argata go pele mosekisi seeletso o keditse mo tshekong e mo go yone tshepiso le tsididi a lebisitsweng molato wa go bolaya batho ba le babedi kwa molepolle e leng mosadi le ngwana wa ngwana wa gagwe ka kgwedi ya Ngwanatsele ka ngwaga wa 2022 o tlhaloseditse moatlhodi wa kgotla-kgolo ya ditsheko ya Gaborone Itumelong Segopolo fa a kgonne go neela mosekisi wa letsididi dipampiri tsa tsheko ya gagwe kgwedi eno e tlhola gatlhano. O keditse a re lephata la bosekisi le tla kopana le mmueledi wa mosekisi wa kgwedi eno e le 27 go buisana ka fa tsheko eo e tla tswelelang ka teng. Moatlhodi Segopole o ne a laola gore tsheko eo e tsene kgwedi ya Phalane e le 30 go e tsweledisa. Wetso o lebetse dikgang tsa television media tswelela. Kgosi Maeze wa Seronga a re dipaakanyo tsa go ipelela ngwaga wa lenaneo la go fetola dikakanyo maikutlo le boitshwarelo le ntse le teng di tsweletse sentle ka nako ya potsotso le kana la dikgang tsa television. Kgosi Maeze o supile boitumelo a ka ya fa 85% ya tiro e setse e wetse ebile sengwe le sengwe se tla fela mo gaufing. Pego eo e ne e rulagantswe ke Thaini Tshukudu. Lenaneo la go fetola dikakanyo maikutlo le boitshwaro le leng pilara ya botlhano ya maitamo a tlhomontšha le simolodisitswe ke tautona ngwaga o fetileng kwa motseng wa Zutshwa. Le fa go ntse jalo lefatshe le ipankanyetsa go keteka ngwaga wa ntlha wa mindset change kgwedi eno e le 14. Tiro e tla tshwarwa mo motseng wa Seronga mo kgaolong ya Okavango. Ipaakanyo ya tiro ya tautona e simologile sentle. Maybe ka tilbile ka tira ha khan khayo le tawe I think is 85% benar boya le tawela tsama sente gore ke ya simolla ile ka ko mola bokwa ile bone go le tshwantsho re tirite ya ka ne tshwantsho re ne ka difetsi tsa kgwedi e hitile ya le ha re ntse yalo kana tautona ha sore go wa rona ena re no sile tautona kwa mahatse hatse re ha ntse re tsweletse yalo
ke ba Bahamas ba mora ba re eta ko. Kgosi Maeze a re lenaneo le le tsile ka nako e siameng ka gore o bona diphetogo mo motseng wa gagwe selo se se mo itumedisang thata. Mo ngwagela o ne o hela ditemogetse dilo di le siang. Le se se bogolo re itemogetse tsela ka gore re sa le ka re ntse tsela ra se go tsena mo bagedi e bua hela o di e bonetswe madi a mo ha seko rena le bua ha di se bereka puka 1966. Mokete wa go ipilela ngwaga wa lenaneo le o tla bula semmuso ke tautona wa lefatshe Dr. Mokgweetsi Masisi. Tiny Chukudu, BTV News, Seronga. Dikgaisano tsa dithuto tsa potlako tsa Botswana Chamber of Mines maphata a farologaneng tse ne di tshwaretswe ko Jwaneng go toropong ke moepo wa Jwaneng. Motshwarela mookamedi moepo o re go itse one ga di fele a re dikgaisano tseo ke sesupo sa maikemisetso a pabalesego mo moepong le maikaelelo a go rurifatsa gore ga go nne dikgoro dipe ko moepong. Thato Ranna. Dikgaisano tse di mosola thata ka moepo wa Jwaneng o setse o gatisitse tatlhegelo ya botshelo le dikgobalo tse pedi mo ngwageng wa 2024 mme dikgobalo tse e nne sengwe se moepo o ka ithutang mo go sone ebile di gatelela botlhokwa jwa dithuso tsa potlako mo go tsa meepo. Ditlhopha di le 12 go tswa mo maphateng a le bofera bongwe a ne a nna le seabe mo dikgaisanong tse. Events such as this provides a very vigorous platform to reaffirm our commitment in saving lives when emergency arises. Re tshwanetse gore re ithute go le gontsi ba gaetsho ra itse gore dikotsi di iragala gongwe le gongwe mo mokoti ga mmogo le gone ko malapeng le mo ditseleng. So it's not just about a competition. We also need to learn gore go iragala etere ka moso ha o ithala kotsi le wena o itse gore o tshwara ga kae ha o tshwara ga kae. This demonstrates that moepo wa Jwaneng o na le mananeo a rurifatsang gore babereki ba one ba itse dithuso tsa potlako. Are well versed in the application of first aid. I hope that lessons learned here will be applied at the mine. Ke solofela gore tsotlhe tse di ithutiwang fa di tla diragatswa ko ditirong le ko gae. Re tshwanetse go supa gore re eteleditse pabalesego pele mo ditirong tsa rona ebile le maitlamo a mongwe le mongwe gore re eteletse pabalesego. Always adhere to the highest safety standards. Kgaisano e ne e dirisiwa go tlhola bokgoni jwa mmereki mongwe le mongwe mo setlhopheng ga mmogo le bokgoni jwa ditlhopha. Setlhopha sa lephata la ore processing se gapile maemo a ntlha mme sa latelelwa ke lephata la mining team A. Team ya rona ya ore processing ke team e leng gore e berekela mo departmenteng tse e leng gore go na le dikgobalo tse dintsi tse e leng gore di ka diragala a ka re tswella re rana moepo tota hela ka ha re tsang first aid ka teng tota re tsa ka thwahalo lephata la rona le bereka ka di machinery tse e leng gore di ka golahatsa motho mme ka re dirang ka teng nako tse dintsi ra bo re bata gore re itse gore ha motho a ka nna le kgobalo rona re le ore processing gore se ka ya nna a lost time injury. Lost time ke mo e leng gore motho ga a kgone go ta tirong ka ntata ya kgobalo gore re mo thusa jang. We reaffirm our commitment. Re gateletsa maikaelelo a rona gore re rifatsa gore botlhe ba ba bereka mo moepong wa rona ba boela gae ba sena dikgobalo tsatsi le letsatsi. Setlhopha se se tswang mo lephateng la ore processing se tla bo se ipaakanyetsa go ya dikgaisanong tsa dithuso tsa potlako tsa Botswana Chamber of Mines e le tsa dikgaisano tsa meepo e farologaneng. Thato Ranna, BTV News, Jwaneng. Mapodisi ko Seronga a tshwentswe ke palo e oketsegelang pele ya bogodu jwa leruo bogolo jang dikgomo. Dikgomo tseo go bolwa di utswiwa thata ko metseng ya Godigwa go felela kwa go ya Mogotlo mme di tlodisiwe molelwane go ya kwa lefatsheng la Zambia. Mokana mapodisi ya Seronga Assistant Superintendent Alec Kikwaletse a re go simolola ka ngwaga wa 2022 go fitlha kgwedi eno ya Phatwe ya 2024 go utswiwe leruo le le 172 mme ga bonwa di le 62 fela kwa Zambia. Tiny Chukudu. Go utswiwa ga leruo go ralala melelwane go santse go tshwenya ebile go tshosetsa itsholelo ya temothuo ka jaana go dumela gore magodu ya leruo a lemogile mmaraka kwa lefatsheng la Zambia ko mapodisi ba kileng ba tshwara leruo teng. Komiti ya balemi barui kgothaditswe go bega borukutlo jotlhe jwa leruo le go emisa go tsholla melato ya bogodu. Go bolela gore magodu a dikgomo a tsena mo lefatsheng ka mafelo a sa tlhomamisiwang. Tlogelang go tsholla di-case morago wa tlogelang go loba di-case tlogelang go itsela ditshwetso ko thoko mme tsone dilo tseo
ke tsone tse tata di dira gore re bone gore re paledisa one mapodisa ba re neetse mone bothata jo re nang najo thata re tshwengwa ke tsone di-cross border crime because most of the tackling utswa hela ke ba ba tswang go Zambia because gore re di tshware re na re di reportelwa ke mapodisa a Zambia ba di tshwere gone re tsa beng ba tsone ba go di identify le mo gore ke tsa bone thata di utswa mo area-reng ya Budikwa Moboto. Le fa go ntse jalo maphata a puso ba ne ba kgaogana kitso le barui ka tse di tlhokafalang fa ba batla go rekisa leruo la bone. Ga la bela le komo tshipile ko motho o re togetse mo botshelong. Bro selo sa ntlha se le tshwantse la se dira ke gore go nne le mokwalo o supa gore dikgomo tse yo re mohile tse pedi o re mohile di tshubile yana jaaka re se ka runga bua gore kgomo e tshwantse gore e supe gore e tshwailwe ya e tshubile ya e mmalama e hilwe ma maina a ka botala tsena policing ya maungo kwala bidavidi bua re kgomo e mmalama bua brand certificate bua matshwao bua gore manyena di number tsa manyena ke di o bo di romela tsi da o di faxa kana PDF kana o di pega mo baseng tatare mothusa o le mo kana o batla go nna morui pele go tsoro go re go register pele ko Department of Veterinary Services o shaka yo go tla go tsana go teng so no register gore o morui o tla iwa karata nya le bitsa re ke ikipa card. Balemi ba rui ba kgothadiwa go tlhokomela le go tshwara leruo la bone gore go nne motlhofo go le supa fa le bonwe. Thaini Tshukudu, BTV News, Seronga. Mo tse dingwe Tautona Paul Kagame wa Rwanda a re kagiso le tibalo di botlhokwa mo lefatsheng leo le a mangwe a kgaolo ya Afrika fa a tsaya maitlamo go etelela pele lefatshe la Rwanda dingwaga tse dingwe gape tse tlhano maabane. Tautona Kagame o tlhalositse fa dintwa tsa kwa DRC di kgobera seemo sa kagiso mo kgaolong eo a re mme fela lefatshe la Rwanda le itlamile go simolola dipuisano go thusa go tsereganya le go lere kagiso. O Nthatile Buti. Boitumelo e ne le jo bokwa godimo jaaka batho ba lefatshe la Rwanda ba ne ba tshologetse ikaniso ya Tautona wa bone yo go lebegang ba morata bobe segolo jang morago ga dithopo. Moretlo e ne e le gape o supang se lefatshe la Rwanda le leng sone segolo jang mo go tsa itshireletso. Mo dingwageng di heta 30 lefatshe la Rwanda le itiretse bontle jo bo lebaditseng batho ba lone bosula jo bo kileng ba diragala lefatshe la bone. Our tragic past ignited a fire in each one of us, the fire of hope, resilience, and justice. What Rwandans have managed to accomplish is even more than we expected. Mekgang kgolo mo letsatsing le ya bo ile kagiso e le bageng e batla go batswa ka phata tsa menwana gareng ga bone le lefatshe la DRC. Peace in our region is a priority for Rwanda. Yet it has been lacking, particularly in eastern DRC. Lefatshe la Rwanda le dumela fa bangwe batho ba lone ba sa tshele sentle ko lefatsheng la DRC. You can't wake up one day and decide to deny whoever you want their citizenship right and expect to get away with it. Le fa go ntse jalo Kagame ga a lebe ga tla ineela mo kganyeng eo a re segolo mafatshe ka bobedi
ba kopane go buisana ka kgang e nako e sa le teng. We all have to do our part and the right things in order to achieve and sustain peace. Fela mme legatshe la Rwanda le lebogetse maiteko a modulasetulo wa lekgotla la magatse a SADC go ba lekile go letlanya magatse ka bobedi. Onthatile Boti, BTV News, Kigali, Rwanda. Ke a go leboga kaelo wetso madume na ke laetsa go sekeng ka dikgang tsa metshameko mme pego ya rona ya ntlha ke reng setlhopha sa lehatshe leno se se neng se le kwa metshamekong ya di-Olympic kwa Paris, France se sologetswe go goroga mono gae ka moso